Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka Seng Samla Mawlai Phudmuri haga khandai terik urampang kalau lumlang ya ki Samla jong snong ban pensung thu ya ka Jingshyrkhei jong Drok ka kiat baru kenja ki bakta ya ka koi ka khia badia kalawei jong ki khna school bat ki Samla pule ki bala he alasan haga ni ki jingilang bala pelong ha auditorium jong ka Phudmuri Presbyterian School ha Mawlai Phudmuri ki Samla bat ki long keme ki long pa ki lawan bani simenta na kamenta ban sngap ya ki Jingshyrkhei bat ki jing pensung thu na ki nong ai Jingshyrkhei Halor ka Jingshyrkhei ladangi ngop ha ki kinjri jong ki jingdi ki basniu ki bakta ai khama kha ya ka koi ka khia ka jong ki bat ya ki jingpuli jong ki ha ki babon ki liang lasan ran lang ha kanik sngi do rang ba snong ga Mawlai Phudmuri uba Sylvester kurba ka secretary jong ka Seng longkme ikong Terisia tis masar I sister Elizabeth ibala ajing kren ha kanik sngi u president ka Seng Samla u Humbert Rani bat giwe Mopi Samla kibalai syaya lang bakla wat do jing kermen kot jimbut bo jing kuai hampai ngalai scam baswa bagi yang yang baik reti bo jing kuai hampai setiap labat ni ikme ipa kihinman di para ki badal ni ki nombang hari ni besar nabi filaman jike jengjar letip pemurang basna letip jike jengjar kopi ikme ipa kihinman di para kajian dasar pintu habadan kini ikut sampai nabi di bawah hati ni jinglen muslim mereka namun nabi kepas mulai kanuan nabi kepas mulai berbuai ngawi bu berjingkuai nikloi berai masih dikayap nikloi berai masih berap senang belai berai masih dia kejingkelang memut bagi numpuk ngalai siap balada iwei ilung samsinong iwei ilung kudir iwei Samla iwei ilung kuwa nibu kejingkuai hampai kerajaan uplai untuk syaksudot untuk pakmat kedai kapur benda kedai kapur kejong kecilnya di Samla benda di syarat kerten harga sendiri dan dia dibagi dia menteri lingkungan nomor masyarakat dan ini kita salia menteri nomor meladau pikiran buangan ayah dan penyiapan ini kita tetap lama tidak bilang ini masyarakat yang penyiapan hukum kata kerja sudah ini tidak dia lima rasa betul dia mereka boleh kum kita punya senang dia cukup baru kita baca senang ini kedai kamar berkedai kapur jomi iwei kum kita senang bagi demi syarat nyemdai ban ong bagi lerai ba ukun na ulong badian ukun na ulong badidrok ukun na de berdakai ndai ini berbi sekemat ini tren kan Islam mengi hidup tren Islam yang dai hidup suatu pi dapat ba yang dai hidup suatu pi ndai ba nile ban bhai imlang kesalang ya kalawai jog ikut sebelah ini. For boys and girls, this is the time to keep yourself very busy. For example, enjoy your life with sports, music, games, school friends, competitions, computers, learning some mechanisms and etc. This will help you to keep always busy and free from the dangers.
Akan Singapore badan kecil kelah nam tak nak samla. Bila pensung tanat lagi kiwe pekerja kam, mungkin sports ni kiwe kerja, kiwe pensung tanat lagi jenji. Nam bangin kelat kita kecil snow dan begin la banyak pesat kecil snow besar ruang naga jeng jeng. It is natural for boys and girls as they are growing from teenager to adulthood, they become strongly attracted to one another, especially to the opposite sex. To kamlong ke basu pula ni ke basniu, haba kita nak sangat kek kisah magandang kecil kita nak iwe pat apa yang kita teh bat singgang. But I would like to tell you, my dear friends, that true love leads for a plant marriage. True love leads to plant marriage. Tiga jiit bersyapat kan saya lam ya pi ban perkat ha sepangga songka songman. The more mature we are, the more we are capable of loving every human being, and every religion speaks that a boy and girl, the more she grows mature, she will be able to love better a young boy. Kat bagi nak ni nang nang san, kat di balik lap ini pengen long bagi bakam suatu susu. Kena nak gajat nyam, gajat balang kehikai katahi, bagi long di bakam suatu kat bagi nang nang san agar tajni. Therefore, marriage involves great responsibilities and duties. Therefore, it is essential that those who want to get to a married life, they need enough of time. They cannot take up this task before the age of 18 or even more. Nang takada baju sangha sangman kalong ke banyak pansim yang singkat kali. Te kalong gabaran kam baga kentai dan sirang yang kot sa takarata bagian salaban na syemti yang ni kam kaba They also need to grow in intellectual maturity. It consists in the ability to deeply understand the person or the partner, the events, the situations and the problems of life, and how they are able to face the problems of life. Kita ru ban san da jumut seperhat bagian la ban snow tu iwe da jing snow ju iwe pat kena bagian sala ban ya perhat lang ban snow tu ke bagian session hadin buat pada. They also need that social maturity to mix with everyone in the society and not for selfish motive. They must know how to deal with them in the society, how to respect one another with honesty, frankness and courage. Kita bersentuh bagi kita benang berpenyadai ruh ke emlang kasalang banyak bandan ke jenis nak iwe pat banla banyak sentuh dan ke jangan kam juga pat ke emlang kasalang. Now coming to the emotional maturity also is required. It is also to control one's own emotions and passions when they are inclined or tempted to use in the wrong direction. Tiga jing snow, kebangi snow naka hakamet naka musim juju, ngide ban kam suatu show baong deh kepelan kami ka harkom kebasniu. Just few things I would like to bring into your notice: the problems of early marriage. For example, the couple is not yet finally independent. Tinum nak timbang batai, yang ada sedang ke baca, mereka tidak bisa energi buat hari. Tiga penikong kini Samla kita bangun di balai luar. If there is early marriage, number of children may increase very fast. Terada syangkap dan kena apalat, telah abang bun penyok kampun susu itun. And if like that, they will find to face the problems becomes very difficult for them because they are too young. Telah dagal jakan ta kan sakam esyu lemar bagi kini pagi dan kena apalat. And they find it very difficult to take up the responsibilities as a parent would do. But kan sistem je aban sim yang kata jengket kli kum kini pa bagi day banle. And they have to be separated from the parents before the time. Tentang banyak klaro nak kini pa swa kapor. If like teenagers marriage, they will not be faithful to one another. Bunsin ya badang syangkat kena
kenumla ban ya syong salang Muslim ban ya satu jenggut Muslim. So what happened? There is the chance of divorce. Dia kan sedang bat ka ayu kala ka ban perempuan ban penyakit iki. This also affect the young boys and girls by sexually transmitted diseases. Dengan ni rola ban kita iki kena samla habangin sayo pada kejengpang habagi kabayak sexually transmitted disease kabay yabet ni wala kabayabet jengpang. Naturally, if a young girl become a mother before the time, her health and the child's health also will be affected. Diklam ta babang kentai ke syong grum nang kena palat ke jing kan sedang ke jing thut ada jing ko jing kya joka bat kum juru iki khilong iki khun joka. So early marriage leads to many children before the time, and that also affect towards poverty. Dikum ta ke jing kha kana kan sawan rabun ki chi kam tam ke jing duk. And this also comes to unhappiness, broken families, single parenthood, and lastly it can also lead to abortion. Ini kalau abora ke jing bam sutana ke jing bam jing sosi antara ke jing ya pajapra antara jing antara jing ya pajapra ke jing kisam. And I would say that they will be deprived of education and job. Nanta pada yang semua ala dan kuliah bah nanta yang sedang juga jie ke ban yok kam yok jam. And ultimately, if the young girl get many children before the time, there will be the chance for infant and mother's maternal mortality for the death. Nanta lada kentai ke dang kena pala dan sedang juga jing bamla ban pen emi khilong lani ke jing khat no jong kumi. My dear friends, one day a group of school students were asked to answer in writing. If you and your girlfriend or boyfriend mutually agree to forego sex, that means without enjoying the sex before getting into marriage stage, some ways of how will you show your love, that you really love your boyfriend or the boy really and truly love the girlfriend in a mature way? How will you show? And the answer was like this. Di ladon awais por bagi laki na high school di kenle gomnu haba kidon haba kialang samla mo kidon je day berangkat bercakap kenle gomnu haba lada ong ba kenom don kaji syong kurim pedang jengki di kini dijubab ke bagi ai. And some of the answers were given by the young boys and girls in the college was like this. Make each other feel important and respected and show that you care for each other. Iba iwe ni gadan ke ada jenis no tenat iwe bat ni buram iwe nang tapni ba pi buram ye tai para lok chopi. And now, my dear friends, don't think this will be done without the knowledge of the parents. All these points, what I am going to speak to you is after getting the permission from the parents. Ini kipon ki existence ay mentan yung kimde kiba Pynshai di dalade andre lada pi don ke jia de presentation rang kom ke jere paralok be janha pudi ay imei pa jopi kentet ke data. Kini kan ke isu jong ke yap ke im lang ke salang jong ke jai penrio kham tam ki kun samla ke jongi ha ba bopi hi kun ki media is sakhi kini ka Jingshyrkhei state jing kiu state jong ke di jing snil jong di kham tam hak snong Mawlai jongi de nakaliang ke snong jongi ina persyang na kapor bat kini ke jing persyang jongi haki por sinem ki banglikno kam Samla seso tenre hadien ba ngila persyang but ka competition ka ban sim ki drastic steps
ban hak ban pensitom ban bergem ya ki long yang long sem ki badon ki gi khun samla ki ba langop ki gi jingdi bosniu nak tak dau ki bahaya sem menta ki sedang ban kendit ban riau mar ki laya kendu jing ba ki khun jung ki sedang bantu ki sedang ban penyiap beriau trai bat ki sedang ban le ki no ni ikam ki ba persya ya ka imlang salang nak tak dau ngi kum ka krisnong harangkat ka seng samla ba seng long kemi menta ka sien ngila persyang biang ban lam biang ye kini kun samla ni ki sakma ki bala jot ki bala yak haglenti ki bombe bagin wan lam biang ye ki hang right track ke ba se dak ni awareness program se ke lumba ki resource person lumba ki jingduai ki bangile yo ada ki sister bat lumba ki jingduai jong ki bahaya ngasam nang scam ba kin sei so obha bat ni scam bagi di kun samla ku makila kular menta ba kin wan haglenti kepada bat ngin persyang berwanra biang ya ke counseling center hapo ko sinong ni ak banengkong ke AA group kelawan hapo ka sinong ni bat labun bun senam dan rei ki babun ki ono ka jusni ka khang klan ya ke jingha kumta kat nang mi isni isnam ki nang duna ki nong lek ya ke tu meeting ka pelong ya ke group bukan jano kisalia anak perempuan nomor negiwan pelong meeting kemut umdan bawan yuan tang para makihi kibawan ban pelong meeting na takada ka pelong iki ba kin salia anak perempuan berkiri jano kilik no de hadir tu ngila khot ya ke new hope counseling center hang niru ngila mo mene mreu na kila susong kai ngila perta da kamai ngila sam de notice ndai ki bahaya ngasam kim simlek ini ki kena ki bangop kim tre banlek na takda nomor ba tu puar mengi na kasno ngimpat ai dak bateng ngila sukro iki na takda ka perlong iki bikin le rain banlek bagi bahaya ki salia bangong ba khonjonga de body drugs khonjonga de body kiat na takda ki kwa ban penri tenre menta hadien ba kasno kalai yo ya kalis jong kitu ki kena ki balangop la kerni yang ni kam khai drugs di drugs di kiat bat kumta terter ya competition kelas saman yaki bat ngil ai warning yaki bahien bala da phimpa sumar yaki kemut nyimban sia bat ai da social boycott ya ka yin yaki na tada umta ki long kemi ki bahien asam ki sedang ban kendet ban riau bayo ka sinong ka le sisya yakni kumta ki labun ki pha sumar umta sikal kata bun pha apa ki rehabilitation center bala nasional bat dan ru ki bala da pha sumar tan re ngai ki lai sedang ban ngop biang na tada ini ki ki kendo tan re menta ko ma pilai i himene da khamat jong bakila sakhi bakitu ki samla ki blangop ki ongi kluai benlek sikadi counseling center na tada menta ngin sawat persyang ban manra biang ni counseling center ha kertengi jong sing samla bro away kata de ki jing anglut jongi baro ki samla ani ka shong taw jongi ngim dan kena bano jing ben ngim dan kena jing kho andre ngi pet yaki kum ya baro ki para samla ki jongi ngi pet bi yaki equally hakaju ka kerdan ngi dong hakaju ka jinglong ka ba ngi long nama ba ngim sim ban ong ba kita ki badi ngin khen ben yaki ngim ong ba kita ki bala ngop hang jing kerni ki basniu ngim ben yaki andre ngi sim yaki bi kilong ko mangi hi andre ngi susim no yaki bi kilon kam jing arab ke ki la jing arab ki ba mangi na kalen jing ngi la ban nam ta juki kalong ba ngin wara yaki ni ki counseling center ngin wara yaki ni ki group pair ba mangi ngila ban wara yaki kenang ba naman tang na kapor ke jongi kum kaseng samlahi nginom la mar ponsin hi wat mangi ru para samla wat bongi kino kit kam jok sing samla ru ngidang dan nagi jongi jongi jing telat nginom la manong ban ai hi mangi da kapor ke jongi de akadi kerukam kilat kelenti ngiwat bat mentangi syam ha ke jing start ke jing bang khamat hi jora ba snong jongi ngiyo i ya sipon kini kiwe ki group kum ka alcoholic anonymous group kadan ka new hope kadan tingin bersyang yaki mania keren kam ki kin wana kasno kata ko jungi baling pa jungi ngila sya bani rap ni para sama jungi belangap bagi jing snew te kata kade jing agnot jungi kaseng samla jing temu jungi samla kum no bani rap yaki para sama jungi gidi kata